manje kwazwakala ukuthi kulo muntu olimeleyo la abuya makhiwa straight besidinga bengise khona kuthiwa emwele le phansi le yikho begcinywe khona bengadwa nami ngilompopo wami so uhlala ezibayeni lo mangangeni baba akungahluphi lapha bolibona la ukuthi lapho ungahlala khona ungahlala lapho utshintshe lapha tshintshe lapha ngoba mele ngihlale endaweni ngaze ngaphola ampholanga imithi yesikhiwa phela hayi bengiyalatshwa ngumuntu umuntu okhona uthiwa ngikheso umntwana khona ngoba bengalapha sibe wangalapha ngaze ngaphola kuyachisa emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuya so ibhekeni yokuqala that was first anti mawusiya phela uhamba usiyali kumele uchaye mawathakiwe ngoba awukafiki lapho yakho indawo lezi labanye zilabantu abakhona lapha so kulwenda yenza ba kumele udlule lidlule lina lize lifika lapho eliyakhona yena libheli ukuthi bona basiyathaka sathi kwaliwa kakhulu sadlula kwalimala company commander lobo ngitshela ngawe umzingwane amtshaya lapho hlampula uyaba mntwana inqola ezizibhotana exactly lo kabamthola ngayedwa wathola lo munye wethu ngosizo oluhle usizo oluhle lo ngazomthola ntambama mina umzingwane esehambile empande sentambama ngaboma 44 hayi madoda sambe sekhangela kwa lapha ukuthi uhamba njani sahamba sivile sekhangela sathola izinto ze iplatoon yami lana zonke zazikhona lapha sasizifihle khona sasithola zonke labani ezinye zazi ngeke but ezinye basithola kwalapho kwakubuya ispota futhi sapho kusidubula but angazi ngibene silimele ngibena silimala mangihamba lapha nosizoluhle umuntu mina ngibona umuntu songaka usayicawunta encane likhiwa futhi senzithi umbhobho umuntu zilwana wathi hayi wosithini yimi ungandubuli ungubani ngusizoluhle amafika lapha ngithola vela kalala yembe kahle ngikhipha ihembe bengigqokile ngamnika wayiqoka yena hayi umbhobho adubukela yembe wemtshayile lapha la bemtshayisisu la yembe lani igcwele igazi ukuthi vele asiyembonga ngaphandle uqala uyiwatch ngihamba ngikhulu yami ngimnika iqoka leyo sithi angithi mina ngilenye futhi ngazi ko rucksack rucksack kit bag so lamdinga abantu bamntwana ungahamba lo walandela umzingwana uthi siye eBotswana sebe bonke yalu impela nesikhathi side kakhulu kwakuyizipota plane ezingu2 so lisuka lapho seselile confidence selibile alifelwanga umuntu vele lizizwa liqinile hayi morale hayi yakona mbichana laba babona ukuthi lapha amadoda lawa achaya asikowakujwayeleni next ngoba thina sasifundiswa ukuthi vele akupho ku-withdraw uyachaya sibili igerilla phela yaqondana sibili so linganxa selifield lapha lakhe lingama-regular lilwa libaningi liyahold ground liyasayo left flank labo right flank but ku-operation area lapha kulamagerilla lana ehambe 3-4 amalwe ecatsha ngesindebele lali-coordinate njani andiyibo besisehlangana lawo lalapho esidlula khona besilabo u-regional commander yalo la betrain igerilla so sesicedile laphana wazwakala ukuthi ukhona khonapho wasibona sibili sakhuluma laye sacoca laphana wathi hayi sahamba kusasa ntambama ngendlela yena nto uyayazi indlela yakhona kuyenamande sacapha ithara laphana safika enamande yakhona sathi sa-integrate labantu bebekhona amagerilla labana abasichiyayo abaqala ukuhamba labana bengu-70 abanye bakhona sabathola khona abanye bangasekho sebefile sahlangana kwapha sahlanganiswa integrate sahlala kwapha angicedanga 2 weeks enamande mina ngibona ngaba ngithiwa uyahamba phambili ngaba ngiphuya iplatoon ehlanganele amagerilla anti sesihlanganisiwe vele
labadala labanye abangena abatrainer ngabo ma-75 so wena ungu-platoon commander platoon commander so manje i-instructions ziyayithatha yini lezi ezilesi experience thina sibaningi phela lo mongathi ungazama antu yona bezama sithi uyabe lokhu ngani uyakubonisa so ubone ukuthi umuntu ubonisa ngani akafuni ukuthi into leyenzakale plus angabe kudelela ukuthi wena ungaba ngicommander wakhe njalo but hayi ungela experience akuzange kuhluphe ngisho azahamba sesifike eMarajon ingaphikele Marajon beyisemberengwa le eChingezi kunendawo ethiwa eChingezi labo Phoenix kwanale then ungasuka lapho mali sosiya eGwatemba amaplotini eGwatemba sosiya eplotini eGwatemba so ikora phela operator khona kulapho nga-operator khona kakhulu kholaphana lase Gwatemba le usilala tshani so kulama-backlist elwalwayo khona especially lapha eMarajon ngokwaba lenye lapha namakhiwa basisurprise kakhulu bebuya ngama-helicopter ngu-3 leDakota elilodwa hayi sazama kanti but indawo leyana eMarajon ivulekile ngamagceke angayenziyo akula sihlahla ungabona isihlahla siyaba sisikhulu sisensimini yomuntu laphana but sazama ngoba i-helicopter ngile kudubula vele wakuthwala straight salwa leyo la ngama-Marajon laphana kwaba nzima but liyaphuma siyaphuma but laphana kulabanye abasithiyayo laphana kulamadoda asithiyayo ngiyabona bangakwana kuwoma-6 laphana ngoba omunye ngicabanga oMandevu labo sengibakhohlwa into le ngiyakudala manje into yokudala le but sathi abantu abakwana 6 laphana abanye abangu-2 bakhepshwa bahamba libakanye bakhepshwa helicopter sazobabona emaphepheni lapho ukuthi bakholisa then after independence so-1 okhona ngambona ngahlangana la isivile wangena ku-1 ngambona so nxa indoda zikheptshwa lapha ke wanganto lingayenza lini uthi liyaba selilonke lapho anto la uyabodubula ngapho labo bedubula ngale bembabi amadoda labana ngiyabona ngokubona kwami helicopter leyana ababuyiselanga kakhulu abazange babuyisela kakhulu angazi lami ngoba ukuthi uzombuza la sesihlangana ukuthi indoda laphana kwahamba njani ngiyehluleka kumtshela but bakhephutsha abantu labana bengu-2 bekungcabutho khona lo omunye uyicatha layo wethongwane umntwana bathatha then the other one wasila owethiwa ngu-PDF besimuthi i-PDF Botswana Defence Force wasila ngokugada isihlahla so amakhiwa bamcabangela ukungena ngaphi eziphaleni zomumbu kade yena phezu kwesihlahla inkalakade bafika bama phansi kwesihlahla kwaba bazidlelele phezulu yabona uphoso wawo zathi ikhiwa yakhala phezulu liyambona bafika lapha namakhiwa labana bachisa iziphala leziyana bazihambele becima ukuthi ungene phakathi bachisa kwabana badlula ikukusila kwakhe ntambama sazodingana sahlangana so kuthiwa ceasefire lina lizwa ngobani ukuthi sekule ceasefire siqala ngokuzwa ngama-talks ona lawana elakhe besiwezwa emarediyweni lezakhamizi zikhuluma sathi lama-radio sathi lama-radio lamakhomisara babe lama-radio mina nginje lami bengilayo iradio yami so sinxa kuthule usuku lilalele lo mini kathi kusele kusaba hayi God imini yavula iradio lilalele inews ntambama livule khona station seZimbabwe lizo kukhulunywa sibili ukuthi khona lapha elilwe khona lizobe kukhuluma ukuthi zithya amagerela ngu-15
abanye izakhamuzi zangena ku-Crossfire zingu-10 lina lisazi ukuthi akulanto enjani silalele eredweni ntambama ngoma-quarter to 8 inews zakhona bezibuya ngo-quarter to 8 ukubuye zesindebele zesishona lezi zesikhiwa sizithulele nje wangena lapho kadali lamanga uzabatshela unga izakhamuzi zanziyabo zilalela iradio zisibonile siloku sikhona anhle abayizwa abantu beni lawo bathi basibulele so ngubani lingamboniyo khona la la bathi ngamanga iya phambili impi. So then sekuthiwa ceasefire lina seliqoda Mina i-ceasefire ite senzakala bengisephikwe ngangena kwenye battle ngathi salelwe ambush ngamakhiwa banchaya mina bangidonora banchaya la bathi sasuka umunye bamchaya la umunye bamchaya lapha bese ngu4 umunye bamchaya la ayisibe singu5 kwalimala abantu bangu4 wesi5 ngongalimala ukhona la kade usebenza emabhasini belisotsha wa retire wangena emabhasini lawa weGreenhouse sengu-inspector kwa sazo zonke siyake sihlangane sikhulume ngendaba yakhona yena ngomuntu ophuma engalimala thina abanye singu4 salimala so umuntu elimele kakhulu yimi manje uyabona ngaphandle uhlamvu lokuchaya straight so mali chaya amathumbu achelela vela uhlamvu liyaphuma ngalo lingalimazanga amathumbu sahlala lapha kwathiwa ngihambe eBotswana la ngani ngiyajinganyana hayi ngizahamba njani mina ngingakwanisi ukuhamba wathi ngaze ngaba ngcono bazobuya lami ngeorder ukuthi manje wena ungasafuna ukuhamba eBotswana kusho ukuthi wena awulaleli order phela ungakasathini sokuthiwa njani saqhuma baba sisiya khona leyo eBotswana safika khona ngalimala i-date lokulimala ngiyakwazi it was 18 August ngo79 aleli date angingilekhohle nje hayi elalimala mina phela ngiyalazi safika ePhikwe lapha anti kokuliya ama-refugees bemaningi lapha nabongasela sikhathi sokuhamba eZambia sibe baningi lapha yikho lapho sasihlala khona ngahamba ekliniki anti ngingena ngale vele selifihla imbobo abafuna ukulibona lelo mbobo ngafika kakhitshwe kule hlamvu vele lingaphumanga laluchayelwa amakona la ilunga lukhitshwayo iyo nto bengilandisa so mina ngize ngabuya vele sengisiya eSimple Point suqinile mbitha anti vele kubingizamthi ukukhitshwa uhlamvu bese mpholele egangeni kona le vele into befuna ukuthi ngilande ngiyekhitshwa uhlamvu lolona ngoba into yabona ukuthi mina njengoba ngitshela ukuthi ngalimala ngo-August ngize ngahamba phela kwalapha sesiya ku-December bese ngirecover manje manje kwazwakala ukuthi kulo muntu olimeleyo la abuya amakhiwa straight besidinga bengise khona kuthiwa emwele le phansi le yiko lapho begcinywe khona bengadwa lami ngilombhobo wami so uhlala ezibayeni lo engangeni baba ungahluphi lapha bolibona la ukuthi lapho ungahlala khona ungahlala lapho utshintshiwe lapha tshintshiwe lapha ngomela ungihlala endaweni ngaze ngaphola ampholanga imithi yesikhiwa phela hayi bengiyalatshwa ngumuntu umuntu okhona uthiwa umkheso wamdala khona ngoba bengalapha sibe wangalapha ngaze ngaphola sibe unika imithi umuntu nika imithi uyengezisa lapha ngezisa ethini ngaze ngaphola but kwazokuba le problem ukuthi kulobomvu bobusalele bungaphumi so mina bengibona ngani inyama evukayo ukuthi iyavala kanti bubomvu sebomile apho kuba lesibindi ngilela ukuthi kanti lokho kuyini lokho inyama le umnyama mhlobana ngoba ngizithi isigodo so ngabona ngani into yala yamuva ngabe izinika isibindi ngihlaba so ngathi ikuphola kwami vele kwathi ngathi cha ngahle ngakhama kwaphela konke lokho faka ibandage limit kamdala lona yebo kusila kwana
So uhambe ephikwe sebekhipha uhlamvu ceasefire suqonde ezizana. Sengiqonde ezizana sengibuyela kwedinga umbhobho abantu bongufihle eBotswana khona. Bona uma belithatha sisuka labanye sesiyale. Sekumele ngibuyele mina ngidinga umbhobho wami lapho ngujiye khona. Labana bebemphelekisela sebebuye bathathe yabo babuye. So selithethe umbhobho lapha selisekwa sembubweni. Asemfundo ikhatshana phela. Isizane from Botswana to Zezane. Abe ukhatshana. Silihamba. Anto bona mina ngiyalaba bengikhona. So mina ngiqonde Zezane. Labantu labana abanye bese down zabo case baya ngapi eZezane khona. Ahamba ngathi ngithola labanye amadoda endaweni bebesithi sebenika ibizo lomchazafi. Ya, ngabathola. Sahamba sefike eZezane. Lengakafiki manje imibuzo yakhona ukuthi eZezane lapha esiyakhona sihlala kugadiwe yini kunjani. Hayi lapho yikho lapho kwabalohlupho manje. So la libuzo bani? Yena lo uthi kahanjwa eSezana Sembulweni. Ukhomanda mina ngizange ngibuze kakhulu ngoba bengeke ngihluphe omunye ukhomanda lami ngomkhomanda. But bengibona ukuthi amadoda bavuza sivi. Lapho siyakhona manje kule mbobho engakanani esiqinileyo. Kusefo ungakanani. Hey madoda. Phela isimi ngitsho njalo. Is an instruction. Asihambeni. Safika eZezane lapha. Kwaba kubuya yami unity lami ngangena labana basala ngapho. Besindawo nje. Lami abami sebebuyile ngajoin abami ngalo. Sathi sabumba ibattalion khona lapho. So uhlale eZezane isikhathi singaka? Ngihlala isikhathi eside kakhulu. Sadla thina besingapha amazandla engangale. Sihlukaniswa ngomgwaqo. So mina icompany yami mina bengishiye ibridge, bekule bridge eCapha uMsingwane elincane. Mina icompany yami beshare lo one. Lo munyo umsandla wethu ngobavimi ucompany command wakhona. Wala bridge. Thina silwanga lapha sahlakanipha kakhulu. Sabambana. Sayenza ukuhlangana ama-commander first. Sehlangana emfuleni kwaphana sakhuluma ukuthi madoda lapha kula mbobho kumele ekhangele inkambe yomunye umuntu. Imbobho kumele ekhangele ngaphandle. Saba sithatha iplatoon yamazandla. Sathatha le platoon yamazebra. Iplatoon yamazebra yakhonyandwa ngomzandla yamazebra yamazandla yakhonyandwa ngomzebra. Bahlala laphana phakathi laphakathi. Kwaba kuhle kakhulu awuzange kube nomsindo. Nasaba le kantini ukuthengiswa utshwala babuya bethenga lawo. Awuzange kube nomsindo eZezane. Zobo ubona ukuthi lo mhlana sihlangana bobona ukuthi kulabanye ngani abakufuni but ongusini wakhona ngoye befuna iunit. Ukhona umunye uthi umethwa nguStopa hayi lo wana hayi. Bengafuni lo wana. uStopa bengafuni. So uhamba nini kuNational Army? Mina ngasuke eZezane ngaya eSilaratshane. Ngahlala eSilaratshane ngaya eNtumbane. Ngasuke eNtumbane ngaya eHollandale Rifle Range. So kube lo msindo eNtumbane sabe sathathwa lapha sahanjiswa ngaphi eHollandale. Ngasuke eHollandale ngaya eGwayi River Mine sahlala khona le. Ngahamba ku-integration ngo-81 August. Nikuhamba kwami-integration. Ngenele lwelini. So ngezikhathi zama-arms catch wena useGwayi kumbe useNtumbane? Ama-arms catch lawa anti abe ngaboma-81. Ngama-81 mina anti ngangena ngo-August. But anti thina saqala seNtumbane. Yiko lapho kuqala ukuba le travel eNtumbane kwapha. eNtumbane kwapha. Yiko kuqala ukuba le travel ngoba kwaba le mpi ezimbili kwapha. Ziqalwa nje ngabantu. Eyokuqala ngokala. Waqala ukubadresa abantu kwalaphana eWhite City khuluma kuyo kakhulu. Impi yaqalisa kwaphana yamatshe yabantu estadium kwaphana yaphuma phansi yangena ezindlini yangena ezitritini yazifika enkambeni. Sathi sokubonile sazama uku-unite futhi lamazandla kwaphana senze
kwayenzwa i-oskuza wawuyabachaya gidi ngale sabiza amadlwana bazivakatshela hawo kwagidwa kwaba-right kanti bona baronke izinto zabo hayi aqala inye futhi lesibili kusuka lapho sabe sihanjiswa ngaphi kanti umdala wabuya impisa isandukuluywa khona lapho wabuya besitshela khona lathi hayi ulendele sahlala gwayi ikuhamba kwama-integration. So ilaphana ku-integration phela amadoda acomplain ukuthi hayi thina sanikwa izikhundla ezincane wena uyi-integrate ungubani? Mina ngi-integrate amarenki lawana bobisithi ungikoporo equivalent to surgeon. So mina bengu-surgeon we-transport ku-transport ezimoteni Battalion. eyayithiwa yi-403 eBangala. 403 ekhonyandwa ngumoyo ngoba CEO wethu. So uhlala ku-army for isikhathi singaka? Angihlezi ngizange ngiphuma ngo-2005. So sesikhangela back lapha maybe sesicina lapho ukuthi wena nxa uzihlalela ngathi usuritayile ukhangela i-contribution yakho ye-liberation struggle la ku-army, do you have any regrets or you think you played your part? Mina ngisebenzile ngoba ayithi silethe ilizwe leli kuthiwa kule-independence but now imnandi kakhulu ngoba sibokubona every kuyaba kumatshwa every independence but noma any independence kuyaba kumatshwa heroes day kuyamatshwa but kade i-welfare thina yethu yonto ehluphayo asibona kumatshwa kuphela akula enye into siyibona itshintsha akula enye into siyibona itshintsha sibona kumatshwa kuphela. So khala nge-welfare ufisa ukuthi ngawe le kuyini le abalebenzela khona? Thina bona futhi njengamazipra we contributed imali phela thina kuni-tram so into zethu zathathwa ngabe siyazithola encane lathi zingaba right esa-contribute ama-$50 kuma-assembly points each wabona nto amazipra emaningi njalo wathenga impahla angazi kumbeni lake lizizwe kuthiwa ni-tram ukuthi sibongo esivela ku-government asikho bangasinika impahla yana kuyaba right ngenza into ze Baba Austin Mathakathwa, siyabonga ukuthi ushare lathi imbali yezipra. So today in the program we're talking to Babu Austin Mathakathwa kwakulibizo lakhe lempini elokuzalwa kunguLuka Klowu. The program is the Zipra Liberation Archives, and please do follow us on our social media pages at Site ZW on Facebook, on Twitter, sikhona njalo ku TikTok. And if you are watching this program on YouTube, please do subscribe, do put a notification and also share and comment. We want to hear from you. We want to get those contacts for people who are former Zipras or Zanla. These days are scared. Sifuna ukuzwa imbali yeZimbabwe from everyone. Even ndawo nxa ukufumore banu, uzosixoxela ngemfumore banu. Elami igama nguZenzele Ndebele. Asihlanganeni kwezinye inhlelo. Emoyeni